Sanibingelela emakhaya futhi sanamukela ohlelweni lethu esilithanda kakhulu uhlelo lwemzweleni media omabizwa sisabele lapho sinithulela khona indaba zethu zishisa onthulela lo hlelo uThandithi indodakazi kaZindela uShazi uBombo uNcabakhulu uMavuso uBhayeka la sinodokotela udokotela uDlamini sitha simvakashele namhlanje siyathoba kakhulu umuntu omkhulu la Professor Dlamini siyabingelela mkhulu. Shazi Zindela ngiyabathanda abantu abasha abazi izithakazelo zakubo abanye bazi ukuthi nje kuzindela nje kuphele lapho angibingelele kumzweleni media sithokoza kakhulu noma ke nginovalo ukuthi kasi nisivakashele ingane namhlanje niyazumisa nozuma Sithelekile sesigalelekile sesigalelekile kasi kwenze njani ngizoke ngizwe sizoyivuna lezi ndaba mkhulu lana siyakwamukela ohlelweni siyabonga futhi ke noma uthi usivumele ukuthi sizokhuluma nawe sithathe isikhathi sakho siyazi ukuthi ubaba umuntu omatasa ngalendlela ngomsebenzi awenzayo size lana sizofisa nje ukukhuluma nomkhulu simbuze imibuzo embalwana sithi baba sike sezwe lana idumela lokuthi ubaba unesiphiwo sokuvusa abalele manje sizongena kulolu daba sogxila kulolu daba ukuthi kwenzakala kanjani umuntu yakwazi yini ukuthi esedlulile emhlabeni aphinda abonakale esephila noma kwenza kanjani ukuthi umvusa kanjani esengasekho emhlabeni wazi wahloniphisa ke Zindela uthi ukuvusa abalele mina ngivusa abantu osakloniwe othwejuliwe ngaleso sikhathi once wathathwa nje wayiswa emakhazeni ngiyancenga ngikhothame nami emakhazeni uthi hayibo sicela ukumbhemisa sicela ukumbheka sicela ukumenza 1 2 and 3 kwezinye indawo thothi sokukhona sithi kulungile ningaqhubeka ke nemgcine postmortem doctor ayave bethwala kanzima njengoba nguprofessor Dlamini uSolwazi belaphi bendabuko ave sithwala kanzima okunye ngeke ngikusho ukuthi nami ngeke ngiyicaze ngeke ngidize ngomshanyelo yebo siyakwazi ukundiza ngemshanyelo sifike lapho sibizwa khona kodwa kwesinye isikhathi alitholakala lelo thuba njengoba sithi nje umuntu othwejuliwe kufanele nisheshe nemsebenze engakayi ngisho emakhazeni nisheshe nemsebenze futhi ikakhulukazi uma sebuyile ekhaya abona ukubuya kwakhe ekhaya nanomndeni mbhekeni phela khona amafutha asetshenziswa umndeni nikwazi ukumbona ukuthi uthwejuliwe yena ngeke ngiwasho ngoba angifundisi njengamanje yebo la abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practices kodwa namhlanje angifundisi kodwa kubeke beningangizumanga mhlawumbe okunye bengizobafundisa ke abalandeli ababukeli bemzweleni media kodwa namhlanje indlela eningizume ngayo neti ngingalishayeli iti ngamanye amazwi akuyena umuntu osuke esedlulile emhlabeni kepha umuntu osuke ekloniwe umuntu osuke ethwejuliwe noma ethwetshulwe okwazi ukuthi umlandi kukhona ukuthi umuntu mesibona ukuthi uyathwetshulwa usathwetshulwa nje sibona ayila sisiyamisa lo muntu osusathwetshulwa ephila kodwa sethwetshuliwe wenziwa ikloni wafotokopwa uthola ukuthi uzozihenga nje kwihendele yesicapha useshonile inyawo ezifika phansi usesihlahleni sabhanana ufaka intambo la ngoba lento bayenza ngokuthi zihenge noma akube khona isimo esithile esizokwenza ukuthi wena usushonile
asidini abantu abashonile ushonile nje hamba uye ezulwini mawukuthi izulu likhona mawukuthi uya kubantu bakini abangasekho uya lapho emanzini entabeni lapho iyakhona kodwa bakholelwayo ukuthi izulu likhona yesulwini thina sikhuluma ngomuntu osuke enziwe kube ngazuthi ushonile inhloni leyo uthwetshula lokho esithi mesilitholile ithuba uyavuka kwakumele sibhemise emakhaleni athimule wathimula nje samshunqisela ngezinyamazana hayi wini thina sihambe ilwana yabayemi phela la Okay. so yabayemi ethunyiwe ilwane lezo thina sikubuye ngazuthi wena kanti clone photocopy kanti akusiwena umuntu oqaphelayo kahle hle yabo uma ngabe uthambile siyabona hayi khona indaba ekhona la njengoba ethambile nje kanje clone leyo yabo photocopy yakho wena inyembezi ngesikhathi thina sikhalela ukuthi ufile wena okloniwe nabo laba bayakhala athamba umuntu afike laphana emakhazeni noma iwophi uzofika laphana akhukhumale kwesinye isikhathi ashintshe ngisho ibala lakhe yabona mina nje ngimnyama nje hayi angazi ngaba nevihlamba kasi kodwa ibala liyashintsha abasinike ithuba nasemakhazeni ukuthi sikwazi ukuthi singene sizolekelela mina ngizofika emva mhlambe kwa 2 days kwenye province sazovusa leyamuntu sesemakhazeni already so ke ngithi ababukeli abalandeli bemzweleni media kumele bazi ukuthi uProfessor Dlamini angifiki kalula ngibaqanga kwaZulu lapho kuklonwe khona umuntu kodwa bangithinte enambeni yami ethi 0799 194 994 kodwa lento kwaZulu ayandile angifuni ukusho ukuthi lento yande kuyiphi province mapha ama province bazothi yabahlaza mhlambe kodwa la kwaZulu Natal iklona ayandile yabona thina sikushaya ngezulu bakushaya ngezulu nje hayi ukuthi sikushaya ngezulu bakushaya ngezulu Bashayana ngezulu. Bakubelethise isilwane yohamba umhlaba uthi ubelethise isilwane kanti ile ngane wayichitha kuthi ubelethe isilwane kanti ingane wayichitha abortion kwaZulu angisho kwaZulu uhulumeni wethu uphasisile lokho futhi ungayichithi ingane uphinde futhi ungasho ekhaya kodwa leyo nto leyo izonamathela esizulwaneni sakho inamathela empilweni yakho ngoba usubelethe ingane wena ongazange uyibelethe i-abortion. Okay. Ngifuna ukuya la ekutheni la kuma-province noma kuhulumeni wethu sinikiwe amagunya ake silitholeke leli gunya lokuthi uma umuntu ekloniwe yabo semgwaba njwade ngifundisa nje njwabe institute siyafundisa sinamaklasi angenayo njalo yabo ukuthi umuntu mekloniwe thathani lento inhlabathi nimboze la bese ngiyaphinda futhi ngiyacela awuduna inkosi wena uthunyelwe ukhona kulomncwabo sizongcwabe into esiqonde kahle belela ngibhokisi lathela inhlabathi phindani futhi nicele ukuthi nikhiphe inhlabathi ingene eboxini nibone ukuthi nizomfica yini ngoba igengele mosho bayageba once wangcwatshwa laqeda ngaye hayi
noma ungaya kephi inyanga noma ungaya kumkhulu Dlamini noma ngabe ngesakwazi ukubuyisa uhlonipha menze namngcwaba bathi ningcwabe phinde nimumbe same day and indlu yakhe lapha lezolaniswa khona iyasetshenzwa naye isikhathi sekhona ekhaya kukhona ama-trips athile khona ukuthi nizomenza njani yahlatshwa ngenalithi nikezelane ngaye nimeqisa umlilo omunye ambambe kale omunye ambambe kale imbhemisa once wathimula hayi khohlwane usesehlulekile ishamkhaya kodwa-ke engingayizwa kahle mina la umthetho sisekelo wase-South Africa mina angiyizwa kahle angiyena ihlohla impi angisho ukuthi ugovernment wethu mhlambe kanjani kodwa-ke okwami mina angisho ukuthi abanye abantu abacabange ngibangicabanga lokhu kokuhlinzwa khisha ubuchopho phinde usitishwe usitishwa njalo nabuchopho lutho thina baphili besintu esikholelwa emasikweni awusaphelele phela sokushisela njani impepho ubuchopho busekho uma kuthi iyenzeka ukuthi ezinye iy'nhlanga azihlinzwa azikhishwe ubuchopho why thina bathi okay uzoshesha ubone kwakunobuchopho namathumbu kanti usazohlala isikhashana ezinye iy'nhlanga bashone kusenje ntambama usufuna ukuthi ngabe usungcwatshiwe ubona sihlupheka kangaka nje ukhuluma nomuntu ongakuzwa ingqondo ayisekho ayikho yini enye indlela baphili besintu belaphi bendabuko uhulumeni wethu engenza ngayo ukuthi abantu bethu abafihlwe bephelele ayikho yini enye indlela hayi mina avele ngithathwe ngiyiswe eParliament yokhulumela belaphi bendabuko awucabangi kanjalo kunjalo soqalile vele endlela usuphambili angihlohli angifani nabanye abantu engeke ngibasho hayi angiyena uhlohlimi ngithi asibonisanile ngamanye amazwi mkhulu uthi kunama symptoms ekubonakala ngawo ukuthamba ukukhala unyembezi ngesikhathi sengikhala ngisho ukuthi mina ngifuna ukukhalelwa mina mhla ngishonile nengikhalelwe nje kuze kucace ukuthi ngihloniwe ngithujuliwe noma cha isidumbu siyakhalelwa ngesikhathi siphuma nje umzimba kuyakhalwa naye-ke lo usuke ekhala uyalingisela kuthiwa yini imitation uya-imitator uyalika ubuka nini i-action yenu yabo ukuthi nenzani nina ngathi usikhathi yabo nokuqunqa kwesikhulu hayi ngiyakutshela thamba khala uqunqa kwesikhumba nanokuthi-ke kumele mebhenyiswe futhi emakhaleni noma ngochathwa kwemakhono umuthi ofana nodlutshani ondiyaza obane angifundisi yabo nemuthi emakhaleni yonke imikhwango lento leyo umuthi leyo uzothimula wambona umuntu efile ethimula hayi angikaze ngibone umsebenzi wami lo ngiyawenza sengisiza abantu abaningi ukuthi abekho abathe angikhulume ngabo ukube nina nithe nizofika nangangizuma bengizobacela abantu singavusa abantu emndenini yabo bekhona kuthiwa yini bezofakaza yabo kodwa asimphoqi umuntu kufana nokuthi nje waselapha nje i-HIV AIDS ikhona right asisho ukuthi abantu abayike amaphilisi kodwa abayidli imithi ngabona mina kube le mithi ayikho ikakhulukazi nje izifo zonke phanasha i-Western Misha anza lapha le mithi ukuba yikho ngabe baningi abantu abangasekho emhlabeni
kodwa labo bantu asibaphoqi ukuthi benza ama-testimony afike la futhi bazofaka cha siphoquzela wena ya nanokuthi-ke kukhona phela i-stop nonsense, stop divorce. Okay. Uthola ukuthi umuntu usefuna ukuzibulala yena ngesikhathi umfica esezihengile uzothi hayi uthwetshuliwe kanti hayi udlala abanakwabo noma udlala iy'mbandi anazo. Babukeli bemzalweni media simzwile omkhulu sisichazela okuningi sisifundile sivuleke ngisho amehlo ngokuthi kunomehluko phakathi komuntu osuke esedlulile emhlabeni nosuke esekloniwe. Lapho sithola khona ukuthi osuke ekloniwe noma osuke ethwetshulwa noma ethwetshuliwe kunama-symptoms abonakalayo ngesikhathi esuke elele phansi, ngesikhathi engakangcwatshwa kunama-symptoms ukwehla kwenyembezi, ngesikhathi umndeni esuke usumkhalela ngesikhathi